nagenze ndacoka kandi ndatunura iyo nibutse ibyago byawe uyu munsi mfise ububasha bwo kubohoka nje nkagira amahoro nkama ndirimba indirimbo yo kuva mu ndaruha kandi ndababara iyo nibutse ibyago byawe ububasha bwo kubohoka nje nkagira amahoro nkama ndirimba indirimbo yo kujabuka. Turagushimiye cyane Mukama kuko uri Imana yacu, turagukengurukiye kuko uri umugenga w'ubuzima bwacu, turagushimiye rwose kuko uri amahoro yacu, niwe soko ry'imigisha yose, ni wowe soko ry'ubwiza bwose, niwe ntandaro y'ubudahangarwa ku kiremwamuntu. Mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, muri iyi saa sita ubwoko bwawe turakora mukici, ubwoko bwawe turakora mukici, abana bawe turakugendeye. Turazi ko uhora hafi y'ubuzima bwacu kuko uri muri twebwe tukaba muri wewe, ariko hari igihe dukumbura isura y'ubwiza bwawe kubera turabanyantege nkeya. Uyu mwanya turagusabye utwereke mu maso hawe harabagirana, uyu mwanya turagusabye utwereke mu maso hawe hasayangana, uyu mwanya turagusabye utwereke mu maso hawe hasa neza, uyu mwanya turagusabye utwereke mu maso hawe heranda. Intege nke zacu iyo zaduteye tugira agahinda mu mutima, ariko turagusabye ntuduhane ugishavuye kandi ntutwirengagize kuko amaraso ya Kristo arahari ngo atweze rwose, natwe turabyemera turanatakambye ngo ayo maraso adutandukanye n'icyaha kuko kibyara icyaha. Ubumana bwawe nibuvugire kandi bukorere muri twebwe, ububasha bwawe nibwigaragarize muri twebwe no mu bacu. Yezu 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 Kristo umukozi mwiza, wowe muganga w'abagwayi, wowe muhesha w'umugisha, wowe rudatana mu ndagano, wowe ntsinzi y'ubuzima bwacu, wowe kibasura. Izina ryawe Yezu niriyagwe muri twebwe, izina ryawe nirinazwe mu byo tuvuga, mu byo dukora no mu mikorere yacu ya buri munsi. Amaraso yawe natwike imyuka mibi yose n'intandaro yayo yose, impuhwe zawe zitugaragare ko kandi ikimenyetso cy'ubushobozi bwo mu ijuru kibe mu ruhanga rwacu, tugire igikundiro, tugabe kandi tugaze muri uyu mwanya, tuvugire kwa data turonka amahoro. Mutima w'Imana kuri kuzima, mutima w'Imana butungane buzima, mutima w'Imana mwigisha mwiza, mutima w'Imana murengezi. Isasa sitahembura ubwoko bwawe, isasa sitanezereza abana bawe, isasa sita bigiye gushoka mu nkongane bigashokere mu buzima bwacu. Isasa sita Kristo ngo waruhijwe n'inzira ugana hari umunyasamariyakazi yararushe, ikiganiro wamuhaye cyaramubohoye, duhe natwe ikiganiro tubohoke, duhe natwe ikiganiro dutabaga, duhe natwe ikiganiro duhindurirwa amateka, duhe natwe ikiganiro twuzure nawe. Urakoze Yesu, urakoze mutima w'Imana, urakoze butatubwirandamana imwe rugende kubw'imemburo muzanye mu buzima bwacu, gukitiro ry'urupfu riduhunge, intege nke zituveko,
ububasha, ubushobozi, ubutware, ubwami n'ubudahangarwa byagenewe abana b'Imana tubihabwe mu izina rya Yesu Kristo umwami ukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amen. Iyo nibutse ibyago byawe ububasha bwo kubohoka je nkagira amahoro nkamandirimba indirimbo yo kujabuka. Tugire Kristo. Ari sengesho ushobora gusenga iyo uri mu byago, iyo uri mu byaha, iyo uri mu mibabaro. Iryo sengesho niryo nkwifurije gusenga muri uyu mwanya, kuko buriya iyo umuntu ajya kugira impanuka, iyo umuntu ajya guhwera, iyo umuntu ajya guhura n'ibyago, iyo umuntu ajya guhura n'imikoshi, hari ukuntu nkunda kubabwira ngo nta gihe na kimwe Imana ikureka ngo hagire ikintu kikubako cyaba cyiza cyangwa kibi itabanje kubikubwira. Na rimwe. Iminsi yose ibanza kubikubwira. Kandi muri uko kubikubwira wowe ubura communication n'Imana kuko utigeze ubyigishwa. Urabirota, uronka ubuhanuzi, wumva ijambo kumva ripika ku byo ugomba gukora cyangwa ku byo wakoze, umutima urasimba, ugira ubwoba, ibintu nk'ibyo. Burya rero ibihe byawe bibi ni ibihe wumva utandukanye n'icyo wagomba kubaca, ukumva ubwoba, ukumva intege nke, burya haba hariho imburi ikintu kibi ku buzima bwawe. Ariyo n'ibimenyetso by'inyamaswa. Mukaba nafasha nkazobyibuka nzobigisha ibintu bishika kuri 16 ibyo maze kuzirikana ko usoma nkabona n'amaso yanje muri Bibiliya byerekana ibimenyetso by'ubunywanyi bw'Imana n'umuntu. Kandi ibyo bimenyetso bigize Imana ukabibona ushobora kwirukana urupfu rukagenda kandi rwari rwaganye. Nje gituma Ezekiel kimwe mu byo yakoresheje yakiriye ibiganza byiwe bishira ku ruhome acabika ku mutwe. Havuga ati nakindi cyo mu buzima, nakindi cyo mu gikondera. Kandi nanje icyo nakoresheje ibiganza. Burya ataranavuga ngo abyatere mu kanwa kiwe. Reaction bizari zamaze gukora. Dawudi yigaze gusenga muri Zaburi ya 38. Aravuga ngo Mukama murongo wa 10 ngo muhanye ngo ikintu cyose nipfuza mu mutima wanje kiri imbere yawe. Imibabaro yanje agahinda kanje ntukayobewe. Umutima wanje urasimba amagara yanje yamvuyeko. Ngwe kana amaso yanje yadegeye nakiri kuri jewe kuba nta muco w'ubuzima, nta canga cy'ubuzima. Dawudi yavuze ngo abakunzi banje, ngo inshuti zanje, ngo abagenzi banje, ngo barabira kure cyane ibyago byanje, ngo n'ababanyi nyene baguma kure yanje, ngo abahamu ubuzima bwanje bantega imitego, ngo abarondera kungirira nabi bahiga kunyica, ngo biyumvira ikinyoma rikarinda rirenga. Ngo nanje meze nk'ikitumva se cyumva hari ibyago bikwagira bigusagiriza kumva umenga n'imigani sinibirabawe. Ngo meze nk'ikiragisi ncugurura umuntu, ngo sigaye meze nk'umuntu atumva, nta n'ijambo rikimva mu kanwa. Ngo ariko Mukama ni wewe nizigiye vukira isengesho aturi byawe byose. Ngo ariko Mukama ni wewe nizigiye, ni wewe uzotanga inyishu Mukama Mana yanje. Nkako navuze ni ese batonyigamba kubanyishime ko ikirenge cyanje kinyereye. Nugatakaza inkuru nziza, nugatakaza inkuru nziza, nugatakaza inkuru nziza.
kandi niba ubatse ngo ni umubabaro wawe wenyine urwaye Dawudi yaravuze ngo nkako ndi mu guhenuka umubabaro wanyishe ububabare bwanjye bw'utwama duhanganye ngo ariko ndemera icyaha nakoze igicumuro cyanjye kimagaritse umutima ukandazi ko abasi banje buzuye ubuzima kandi barakomeye cyane abanyangira ubusa bagwiriye abasubiza inaye mu kibanza cy'ineza nabo barangwanya kuko nonera gukora icyiza ntumpebe mukama mana yanje ntunje kure tebuka untabare wowe muhanyi wowe bukiriro bwanje senga imbere gusega uri kurasega n'inyuma yo gusenga nibitaravogera amarangamutima yawe nahajye ugiye guhura n'umukunzi wawe nahajye ugiye kwitaba umukunzi wawe cyangwa umushefu wawe cyangwa umutware wawe ntumpebe mukama ndabwira icyizere cy'utujambo baguma bakubwira bagukunda wakaza gira icyizere gishingiye ku itegeko rya rudasumbwa ukire wikize ukize n'abawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Mukisa avuga ngo mwaramutse neza icyo kibazo tubajije ni bwa bibazo byeje nababonye ko hari abantu bareyagishije kamere kuri ubu mwaramutse neza icyo kibazo utubajije nk'abana b'abantu biragoye kwihanganira umuntu yaguhemukiye iyo wisanze umufise ko ububasha byashikiye Yosefu iyo biba kuri jewe nari gutanga imbabazi ariko mbanje kwereka bene wacu ingaruka zo guhemuka nari kurungika umwe agashira dati byo kurya abandi nkabafunga nk'indwi yose bakava mu gasho bize ko guhemuka bibyara ibyago muka Potifari nawe nari kumusabira agasubira aho mvuye no kuvuga mu gasho muranunga ibyo ndabyishye nk'umuntu kuko utayobowe na butima w'Imana kandi ukayobowe na butima w'Imana Imana mu bantu emwe kabari mu kudida ni number 1 yabwiye Musa ngo Musa ndabica wase nta numwe asigara usibye wowe wari ruhande yanje nk'umuntu kuko utayobowe na mutima w'Imana biragoye gushoka ubabarira byoroshye mwarahezagiye rero ndabatera ingobe ngo ahubwo ndasabye Uwiteka duhe umutima utunganye wihangana unababarira kandi wuzuye urukundo nk'uwazefu umva ingorane jereka ndababwiza ukuri ibintu byo kwa Yozefu byose ndabitahuye ahubwo je ndababwije kuri Yozefu sinari kuna kekeza kandi mudafite inata ndabibabwira Yozefu nakujya kuntu yabakekeje agasigana Simeon gusa nabitahuye kuko Simeon nawe arafite icumuro ariko arishura kidakomoka kuri Yozefu gikomoka kuri bene Sika bajye abantu yari yishe Levi nababwiye ko yatawe gituma Levi atavugwa cyane ubundi bajya bahungu bane bareya bari kubwirizwa kuvugwa cyane Levi nababwiye igituma atavugwa ni kweri cya 10 cyo kwa Aburahimu burya rero iyo mutanga ibya 10 iyo mukorera imigisha y'Imana ni muti ibyo muba muri ko murakora kuba muzosiga kuri iyi si ntabwo muba muzi ni ibintu bidasanzwe rwose si bijya avuga ngo nta icya 10 mukama ngo ngiringerane birarenze icya 10 nigaze kubwira Imana nahise umwana umuhungu w'umujinyagahera naho umwana tutakuranye nataye yego mafise ibikomere mugabo uko biriko sariho n'abana babayeho nabi kumusumbya iciza nuko baguma umwana jaro nk'icafungura ibindi by'ama affection mu gihe uhiriwe uzi n'Imana ufise n'Imana hibyo haro n'umukristo gaje mukomera kisi ni muzima yegeze kunyiteranyako ambwira ngo nawe utubwira ubutumwa ngo banze utayikura abana nabwo nayikura abana visa amadeni sindayariha n'abantu ubu barajya bakaryama abana banwa amata kwishura batwara isakoshi bashatse bigeze kumbona mbosha n'amapingu nibonye n'ubwabo ndabaje avuga ati mata zo gusanga hiyo ntuzogaruke warababaye yone uri kubwira iki nukuvuga iki rero ibindi banza kuramisha zari gisumba ikindi hari imyanya atari yo gusherefisa hari imyanya guko akora ingingo kandi mani ibyo binira bikunda ko zari bamwitwaza ngo ngo ibikomere baraje gukomeretsa nawe uri ndaya ucuri kumwana mu mugongo umuhetse utahubarewe bakamara kabiri batakubonye bakaja kwishura bumva nuki icuma cyawe kinuka inzoga gusa kuko wamenyereje ko baza kugusezera baza bakakubura bagasanga uri kurare urasinzira n'inzoga zikuzuye reka hari ibintu bifise umwanya wabyo nubwo rero Yozefu urumva umukristo wavuze sinaye kubanza kubafunga nukuri pe ni wari kubafunga reka ndababwira ibanga sibyo jewe nigeze kugira impanuka y'ubuzima nitetse kuko ikintu nibuka mu buzima bwanje ndibuka ko nugururiye umuntu akinjira
nugura umuntu akinjira sikeraga mudakinada nigeje inkera zose ndazifise mwumve ko atamyaka 10 n'ingahe irahaca mu myaka 40 n'ingahe maze nugururiye umuntu hajye ubwiranye n'umuntu mufungure aranyihweza gusa mbwa ndabona ko ari umuntu ashaka kuba ari mu inzoga Rufete yuko atakonfri na gushwana ntaki kandi yaraje ari mu ijoro mfisitire nongera gusubira kuryama mbwa nayo maranye imisi ntege nkeyi mwibuke ko nabwiye ni yuja kubikintu Imana irakwavertisa gusa abantu benshi ni mudururimo Imana ivugamo nanje ntabyo nari nzi ndiko ndabimenya ubu kubera Bibiliya abantu barahombye gose abakristo twarahombye cyane twarahombye nico gituma je kimwe mu bintu niyanganira niko mva ngo umukristo yabuze Bibiliya yikeneye kuko inyota y'Imana igomba kukugira umuntu adasanzwe ikintu cya mbere gushiramo n'inyota y'ijambo ry'Imana kuki nta hantu uzohurira n'Imana nimba ari ugupfumbatisha nimba ari icugirane nimba ari akazi uzobanza guhura n'Imana mu ijambo ryayo kuko Imana mu ijambo ryayo ryambara ubuzima basi Imana n'umwuka icyo kitiba niyo ni Yohani 4:24 Imana no gutima icyo kiri gusuvuza umutima muri Ecclesia dukoresha umutima muga kubyo ukuri ari gihe utumva icyo ari cyo yavuze ngo ni umwuka impemu cyoke ngo umutima uravuga uca mu muntu ugizene donc ari gihe usanga gusaba yari gamaja musanga iryo jambo ryabaye rikene ubweranje canke irindi ugasanga ni for iyo rero tumaze kubohoka uca ukoresha iryo wumva ryumvikana je cyabaye n'igiki nasubiye kwibona inyuma y'imisi nka 8 Rwibuke 8 mugabo ukiyumvira uti mbese ko napfuye naho nagiye muri koma naho nibona umubiri wose ndi nyama none umuntu niyo bamupfunga ubundi waca asubiza inyama ubugome bumurimo uko mbona ahubwo abantu bafunzwe bamaze gufungurwa basi eki yari itegeko rya leta ubundi Bibiliya iravuga ngo mu gihe abandi bazo bariko barasemera ngo turapfuye birayangaye ngo uzoceceke kandi guceceka bizana igisubizo cy'ibintu byinshi mu gihe abandi bazo bariko baravuga ngo biraryoshe ngo we uzoceceke Bibiliya nigomba ko tujyana n'ibintu bigaragara cyane sinabwawe n'umukristo rwose ngo no munsi kuno musega genda umukristo rwose nta muciye muntu wenga oya nitutishingira naye biragoye n'ingene n'abandi bazodushingira naye kuko inaye zacu tubwirizwa kuzihagararira nukuvuga rero jewe ndavuga nti uko biri kose ico nabaye nuko byagenze mvuye muri ko mu bunyene ibanga n'igihe wanje na mwene kubikora n'Imana mugabo umuntu wese nayo badata yavyaye ndabimubwiye bisigura ko hari ingaruka mbi kuri mwene kubikora Ugaruka ko ataje kunda nkamwihweza hari mumaze ati byabaye nibiki wenyine akagira ubwo ingingo ya mbere yaje niye mu mutima wanje nta muntu umva nta muntu nta nuwona ari nifitiye ngwazaka kubera iki naragwajwe n'umugenzi wanje mama heruka gupfa mama yarapfuye umuryango waje uragutse mugabo nabo bari babibwiye ku buryo bw'uko bugirana ekape je sinovuga ngo umugarde marade yangu waje n'uyu ko maze kwikangura nikangwe ndi kumwe n'umudamu w'umugenzi wanje Imana imumugisha gose ashakwa n'umukomera Kristo ni muzima mu infirmière nta mugarde marade mbona nani visi ahubwo biranantangaza ari ikindi kigwa nkwiye kugira ndavuga none ubundi umuntu nagenda gupfuka umutima watumye abikora uzomuvuyemo mbese umwana cyangwa undi muntu nambaza niriye zina nzogira mbe inguma zanje zizoba zikize kubera ko atari jewe njejwe gukosora ubugome bw'abantu nkaba ntiremye n'ubundi hariho n'umuntu hariho n'umusino kuri imodoka cyangwa imoto ngiye kukazi nkagira accident Imana ikaba ingaruye kuri iyi si misemo guceceka irampora nitampora amaraso yanjye ntiyasesetse kuko kandi nagira yinjire ngira ntangure kugityo kurya ayasesetse yarayo nyene yagiye nukuvuga iki rero ikintu mukwiye kumenya mu buzima nuko ibitubabaza kuri isi birahari muko ikintu kibabaje gusumba ibindi byose n'urupfu rwonyene ngo rupfu nago rwagenywe n'Imana buryo irugana nk'ikintu nkakomba yamwisha
burya niyo Imana ijya kuguhana ni guteza ubukene, iyo Imana ijya kuguhana ni guteza inkota gusa, ahubwo iharura igihano cyayo kubera bishwe n'iyo nkota. Iba abakristo mutarabimenya, nabanye abakristo benshi mwanyandikiye sisonye ibyanyu byose, nzoza nsoma kimwe tukiganirako. Muganagira ndababwire ko ubwiyunge, reconciliation ni ikintu gisaba umutahe, kandi ntigifitiye inyungu cyane ubabariwe, gifitiye inyungu cyane ubabariye. Aravuze ngo muka Potifari nakumusubizaho mvuye mu gasho, ntuzokwigere wipfuriza ahantu hakubabaje mugenzi wawe, nawe uzobura umwase w'Imana. Umukristo yavuze, ndabizi ko ari umukristo gose, ni umukristo ari mu mahanga wo muri komera Kristo ni muzima, ni umukristo gose. Binabivuze yabivuze uko mugabo ndazi ko atari ko yobikora. Burya nuko iki kintu mu byamubaye kikini kiramubako, je mbibabwiye kuko byambayeko. Iyo uri umukristo ufise akantu k'ubukristo kandi abwiye ko icyo gihe byambako, nari umuntu gusa je mu buzima bwanje sinigeze ngira umutahe mu kintu cyo babaza umuntu. Oya pe, simvuga ko atabona babaje, mugani handi nyene wisanga n'icyo wakoze, kuko hari n'igihe dutwenga. Nkuje nk'umugabo wanje namubabaza ndiko ndatwenga, na profile yanje iravye ndiko nari yumvise ingorane cyo ni umupfumu agira vizi wa mbere kudomina ne ari kushingiritse iki, na profile yanje yiwoye ndiko ndatwenga ne uri kushingiritse iki. Sigo nuvuga rero kubabaza umuntu nikindi kintu, mugabo nta mutaje muze ngo ashobora gushiramo umbabaza umuntu gusa. Iyo uvogere ikintu kiri muri jewe, kuko aje ikintu nkunda kiri ciza ata muntu ciciye mba gikunda, simba shaka ko nambara nk'abandi, simba shaka ko mvuga nk'abandi. Aricyo kikubabagera icyo gihe urababara ukongera ukiyoza uwo mubabara. Uyu mudamu rero avuze ibi bintu, buriya nuko utarashikirwa n'ikintu kibabaje ngo kandi gikogwe n'umuntu wobwiriza kwipfuriza neza. Muvyibuke ko Yozefu yarafise urukundo, Isa mubwiye ngo amutume yarahuzagirika agiye yikoreye ibyo kurya ngo bagemurire, ntiyigeze aruwa, yarasanze barimutse no kwimuka baravuye igoshi, baravuye Sikemu, bababwira umuntu amuzimu namubwira ngo bunumva bavuga ngo bagiye Dotani. Hari kure cyane, uri kuraraba kuri karata sindajayo, uri kuraraba kuri karata urabona ko ari ibirometero. Ni kuvuga iki rero, Yozefu nigeze avuga ati reka nisubira inyuma birabasha, yari afise urukundo. Bugico turi nakami k'umuntu, nakami kaje. Rero wowe ikintu ukora ni giki, iyo ari umuntu ukunda uravuga ati nimupfunga nimugirira ikintu wenda babana. Reka ndabakaro kuri Nowa yasanze umungu wagira kabiri Hamu yamwararaje, yaborewe ati mpuzo, umungu agira kabiri akiramwaraza kugira ngo murabe papa, ngo murabe papa. Ubundi yaga birasigura ngo gufuka amaze kosa yase akaba ari wowe menya wenyene bikamwereramwo hama Imana, kandi yange Imana yiguciyana Nowa. Nabyo uvuga ngo yaramuvuga Imana umurimo wawe mwiza uzohabwa agaciro no wanyuma. Burya Hamu yabaye igitamba. Hamu abwira Yefuta mukuru we na murumuna wiwe ko hari hagati, agiye baraza bobo baca bagira ubwenge, bazana n'umugongo, nukuvuga ingomezi zabo bazishira mu guca bugufi, baza gufuka se ubwambure. Sinzoga zimaze kumuvako arabimenya, avuga ati jewe ndakuvumye. Havumwe ntiyavumye wa Mungu yakora ikosa, yavumye abazomukomokako. Kukubera iki we aravuze ati ninda muvuma n'ubundi umuvuma ukamutera ubumuga nije nzomugwaza, umuvuma ukamutera kuba imboregwa nije nzomaramara. Aravuga ati reka ndamubabaze nawe azobabare amenye ingene bigenza. Burya ibingazi bivuga iki rero, nukuvuga burya imbabazi, gusubiza hamwe, kurekurira si ibintu byigishwa, ni ibintu biri mu bantu. Mbabwije ukuri cyandiko ndasoma nkabona Yozefu ingana umunsi wa mbere atabibwiye bakainterpreta mu rundi rurimi, navuze ni nawe ngene arafise akantu k'akagabo je ntibyari gukunda. Ndaburahiye mudakina ati Yozefu bamutaye mu kinogo, naje inkota yarasogose. Mudakina ata ngo nibyambayeko, Yozefu bamutaye mu kinogo, nanje amadashushe narayasheshweko. Umubiri ukakuva kuruko baruka kuva kubona, utacumuye, utibye, utasambanye, utabeshe, utatukanye.
buriya nagira ndababwire ko kugira ingere ku yindi burya ushaka kubyiyumvira iyo muri ya mashavu niyo mayiki niyo giziki rarara wamvuze ibiwogize ndabijya bintu birasanzwe gose iyo umubiri umaze gukogwa kukababara ugira umutima uciye bugufi kubera iki ubona ko warungurutse urupfu wavuga nane ko gwa rupfu rutambayeko burya kubyukuri uwashinyagurijwe ninde ni wawundi yagomba kugira urupfu narushikeko nimba hari igituma tukigwije abagome nuko tutaronka ba Kristo bisobanukiwe ariko arabivuga avuze ngo nimba ari ijisho ryo gutuma uzoja mu muriro rinokore uzopfa umuja mu ijuru n'ijisho rimwe akuja mu muriro n'amaso abiri bikabwiye abaromani muzi icyo bisigura uwo mubiri ushobora kubabara muwagwanira ko umushaha wawe utababara Samusoni ngo amaso abiri bamaze kuyanokora bakayamena yagwanira ko avuga ati mfite irindi jisho ry'uko hari icyo nagenewe kuza gukora kuri iyi si Imana ungirire neza iri rimwe rizima gusa Imana ati kabisa reka bagushe umuntu wari ukwizego nawe ndohije mwiga ko uyu mubiri ushobora kukuvako ugasigara umeze nk'igikankara ariko ugasubizwa ubuzima kubera iki umushaha mbabwije ukuri Yozefu niga test yabagiriye akakira igikombe ciwe akabageza akakirukana kwa Beno jemba bari mbabwije ukuri ziga stade Yozefu yaciye ko je nazo nariko cako kubera iki bari baje bashonze basanga Yozefu yaraduze igaradera bayigikomangoma yarageze gusa Yozefu ari kindi kintu nawe yakoze jewe nico cyari kumba ko ndabaye imbi nishingiye naye Imana inzi iminyuza ati wa Mose kuko nzi ko abagome twahuye nabo mu buzima bwanje biga nahuye n'intungane mu buzima bwanje guhera no ku mukozi yakoreye data ni gake kubera iki nari umuntu ari active ku buryo buko ndi mu buruhuko kandi wanashaka gukura kwanje je nakuriye muri Etamu mbwa ndi mu buruhuko je umukozi akora muhera babangamiye yabwirizwa gukora mvuze ati ngira ngiri suku yashaje kwiruka rondera inzoga kugira ngo ntidushemere ko tukabukabare rondera inzoga girane bitaruko waburi turi mu mwonga nagara kumugaza ngo ati ndagazura nawe uri Mariya duhure nikuvuga nta mukozi yigeza nkunda jewe kandi ndabizi ko ari abakiriho beje kandi hari umwenza ari no muri komera Kristo ni muzima w'ikiganda ndabizi nikuvuga umutima burya w'urukundo nikindi kintu iyo umubiri umaze kubabara abantu mutarababazwa n'umubiri ndababwiza kuri iyo umubiri utarababara ukabazwa n'ingeso za mugenza we arasambana ariba arabesha aratukana aragirana bigora cyane kwimenya uriwe bawumva wogera ingere ku yindi nawe ukamubeshera mugabe iyo umaze kubona ikintu ko cyakubabaje ndabinginzi yibe condition yuko muzotabagwa ntuzokwigere wipfuriza mugenza wawe ko babara ngo kwababaye nuba na mugenza we yakubabaje birenze uzorandere gukora ikintu wirura umutima wawe umva harakantu nasomye kuri stati y'umuntu kari mu Cyongereza sinakanditse ahantu ariko hari handitse ngo nawe ntobyimuka neza ngo my dreams is to change my life nuvuga indoto zanje nizo guhindura ubuzima bwanje indoto ni ikintu burya wiyumvamo kuko Imana iza kubana natwe ukora natwe cyo indoto zanye zihoramwo kwirukana inyamaswa kugira iki kwica abapfuye kurya kugira yane ubufise imitego mu buzima bwawe uko Imana ntigera yinuba gukora n'umwana w'umuntu kandi indoto nizo abapagani n'abakristo mwese sibyo yavuga ngo ningira intege nkeya nzokwemezanya n'umutima wanje ko nzongera kugerageza kandi mpaka ngeze ku ndoto zanje iyo rero ufise indoto zawe ukabona umuntu iza kugera kwitamezo bwana ukabona umuntu akubereye umutego mu nzira kujya ibuye ryo gutsitaza ukava amaraso ugwara rukavako utoje uvuga ngo burasi nzongera guca ahantu cyangwa urugendo naruhebye niko nubundi umureka akava mu nzira zawe kubera iki nuco ugomba guhangana nawe ashaka kukubera intambamye uko uzogera handi wagomba kugera mugabe udahanganye nawe ubu murungitse utihangana n'Imana no kuvuga umuhaye amahoro ataguhaye umurunze amakara yaka ku mutwe ikara nagiye urihusha ngo abatacaye mu cyangwa Imana ibahezagire no kuvuga iki abawucaye nayo Imana tugire neza no kuvuga iki gapfuka mwaro zina rikaranwe gapfuka mugau hama urumva umunyota ari usigara ukorera muri wo burya abana bubu mwarahombe no kuvuga
aho guri kuhangana no kuja kwishure gusiga ukorofye gusiga ukuyabana nikuvuga iki rero wowe kumurunda makaraka ku mutwe gukorera umuntu iciza yagukoreye inabi ni nkuko ubuhushi ni nkuko uburunza amakara paravuze ngo uburunza kandi na Salomo bwe yarabivuze na Paulo yabibwiye Paulo yarabivuze mu bakristo baromana bivubwira n'abakorera uburunza amakara yaka ku mutwe kandi ku umutwe n'ububasha n'ubutware n'ubudahangarwa rero no kuvuga y'Imana cya jambo ry'Imana bw'abashe bw'Imana uraza bwahore kuko Imana n'umwuka ni mwemo akaca hazorobeye swat niyihana ararokoka natihana arahwera bame bakabiri rimwe Mwabyumvise nukuvuga rero mwige ubundi inzitizi ibidukomeretsa ibiturusha ibitunaniza n'inzira zibiri ariko nibyo byonyene bishobora kutugeza ku rwego rw'ubudahangarwa niko Imana yabigeye kandi nabyo byonyene bishobora kuducinyiza kubera byase tutamenye ko tubyifatamo none rero kurimu niko bavukanye kuri muka Potifari nawe inabuca no naho nyene ntiyabwirizwa kwibagira ko bamwakiriye ko Yozefu burya kwera ngo ukuntu kari gato yarategeye ku isoko arabura umukura nawe arabishinga naravuga ati no kogo gukora icyaha kingana gutyo mu maso ya databuja atanakimwe yanyimye usibye wowe gute ntiyabwirizwa kwibagira ineza ya Potifari yabwiriza kurekura muka Potifari ko neza ya Potifari ukafunze muka Potifari cyari kubikindi kintu ikindi naco harakandi kajagari mutabaze hari igihe ugomba gukora ikintu kinezereza umutima wawe ugasanga wishitse mukavuye wari kutera wirenganira reka mabwire ikintu nanga muzema n'imburana je nigenda ariko ryamyenda gose wanyitwariye naragusinyiye ibyo ushaka byose iryo kosa nararikoze kandi kera nariyanse ndavuga mukana sanze ari gene kuburana igihe kirekire nkisanga afunzwe mu gihe kitari cyo gufunga jewe abantu benshi amadeni barandenganije ndabizi akaza nk'ubuye nk'itariki 5 nabuze inyungu yiwe 100 baje zitariki 789 nsenyira urupapuro rero uduza yandi kaka kumaramara nkabikora mugabo rero iruhande y'ubwo bwo ushaka kumva ngo saye kubikora narabimerita kwa nkoze icashaka ko nabandamuheraniye iyo haraniye umuntu iyo ukabutari intungane iyo yaraniye umuntu akaba atari intungane ubura umuja wiwe iyo uri intungane ubura uwo gukorerwa ko mugisha iyo uherane wari intungane uwo muntu aba ari uwo gukorerwa ko mugisha so kumuhebera ushobora no kumugirira imbabazi kamwihanganira ushaka kumwihanganira ukavuga ngo yangaye arayafise yirirwa bore wibagize ntage naho n'inkoni y'Imana musanga kandi naho n'umugisha w'Imana ukuzako ibyo byose ni murabimenye rero Yozefu kuri muka Potifari buriya hari igihe uvuga uti none mbese umuryango uri mu muntu nawe bigiye kugenda gute Yozefu hari igihe ari kuvuga ati rero abana banze baguruke Yozefu gatuma nawe bamwigako muri Misiri agatuma bamwigako kw'Imana ugombye kugwanira mu mubiri irakurekana nawe urubanza rwaje rugutongera niyo mpamvu Kristo yadusizemo ibanga avuga ati nimwe mwabisabye reka mbe babwiye tuzora dusenga gute twije gusenga nkuko abigishwa abandi Batista Yohani Batista yabigije gusenga Kristo yabwiye ati dawa twese turi mu ijuru zina ryawe ni ryubaho mu mutima w'intungane bwami bwawe nibuze he bushikire muri yo kiriya konfri yanciriye ko yasobye ko yaranyibyaka yarandenganije raba wa musi wa kigomewe sinanje gukora mu cumbi wanyu ibyo bintu byimburana mu gicecekere situation kuvuye imbere yireke hari izindi nziza nyinshi iyo ni experience ubwo urumva iyo ni ntahe urumva ana mateka mwiga ko ikintu mugikora kikaba Pawulo mu kubivuga ndetse na Yakobo yaravuze ngo iki ngo nimushavura ishavu ryanyu ntirengane no Mose hari umuntu yashavujwe nka Yakobo yarawajwagera igihe ategwa n'agahinda n'abahungu biwe rero muka Potifari nawe ngene yabwiriza kumwihanganira kubw'ineza ya Potifari Dawidi yaravuze ngo nta muntu akiriho umuryango wa Sawuli yaraburagije Dawidi biteye ubwoba ngo genda mugire neza kubw'ineza ya Yonatani kubw'ineza ya Kristo ugira neza abandi yaradupfiriye apfira n'abamubambye yaradupfiriye apfira n'abamukubise yaradupfiriye apfira n'abamuhemukiye yaradupfiriye apfira n'abatamushimiye nabyumvise nukuvuga rero aha nimwibaze ngo kwa bivuze niko bikora no ahubwo ikindi kimenyetso cyuko nturagishikirwa ko birumvikana ko mu Kristo nturashikirwa n'ikintu giteye mu babaro ngo uvuga uti mbese ubundi muntu ucoba ko byogenda gute kiragushikira ariko yamara mbwira Imana n'abantu bose bariko bariga ubucamanza uzobanza ubadidisha makuba ubahuze n'umuntu abarenganye kugira ntibazogigiturire
ikindi gihe mbwira Imana ni Imana abantu bose bariko biga ubuganga abantu bose bazokikora mugabo iyo abantu nabo iyo bakitwa mugabo igihe bace babyurira mu inzego n'ishari ariko ubundi je nabona umenga ikintu cyakubaye ko kibi nk'ubu je nimba ari ikintu mu buzima bwanje saba Imana imyaka yose shikaje kwishi nuko umugabo n'umugore bogira amahoro kuko nzi umunezero uri hagati y'umugabo n'umugore muganza agahinda kari mu guhemukirwa n'umuntu akoze ubwambure agahinda kari mu guhemukirwa n'umuntu muba kumwe muri babiri nimwikeke n'umuntu umwe n'Imana nimuyikeke kwibahana ukumva nyene uneze nukuri bwe bintu nico cyo bavuga ngo ni Ede nibo babaho nyene bambaye ubusa bagize n'umuntu utavuga ati naho no nsinziriye naza arambona ko nataye kuguca narushe nagizene ukaza ubona ubundi musi ukisanga hari bisu hari kofi nimba ari ikintu usaba Imana kubera ikinzi cyambaye ko nzi uko bimeze z'umubabaro nagize niyo mpamvu na mu gihe nk'ubu nk'abana bavuga ngo ndabagirire nk'inyigisho zo kwitegurira ubugeni cyangwa kwinjira mu rukundo utegereza ko atatifu kagira umutima w'urukundo n'umutima w'ikigongwe kuko niwo wonyene Imana ishingira kikakurinda amakuba ubundi ntacu ufise na karaktere woraba ku mwana w'umuntu ngo uvuge ngo ntazonke wari umurozi arahinduka ntaroge wari umusambanyiranduka ntasambana wari intungana agasambana ariko umutima w'ubuntu bw'Imana uri muri wewe Bibiliya iravuga ngo mwana w'umuntu nikiye kindi Imana igusaba n'ibintu bitatu mishe gatandatu umurongo w'umunani kugendana n'Imana utungane muri azishyirico ibisanga utunganira ugutunganiye utungana kuko Imana itunganye uca bugufi kugira ubuntu uca bugufi muri azishyirico urasuzugurwa ntugerekane ntunabone ko wasuzugurwa ukavuga uti nariko ndarengana n'ikintu gikoretse kivana ku giti hejuru n'ikivoka kimenya umutwe wako nciye musi y'igiti voka kanico mukere nirengane Imana igasigarira dida nawe ugasigarura kagenda uraheza kigwa kwari kimudashaka Imana ibakorera ntukirengagize neza ya mugenza wawe gire neza korera Imana ubundi muzi Kristo aravuga ngo mwaramutse neza mubyeyi twahezagijwe na Kristo waraye neza nongeye kuza kurotoza mu ndoto naraye ngize ndibukamwo iyo nabonye hari ibuye narungikiwe n'umugabo wanje byanditse ko ibintu nk'ibyo mu gihugu arimo mbona narisize imbere y'inzu mu nyuma ndavuga nti ngize amakosa reka ndarishire mu nzu nje ndaginjiza nabona ndariraba nkahimbagwa izo ndoto nazigize mu gihe umugabo wanje agira mare imyaka 3 hanze y'igihugu ngire ko ngutereze igisabisho turindiriye visa kugira tumusangeyo n'abana imisi irikiraba myinshi turindiriye mwarahezagiwe na Rurema Imana rero bacira inzira mu izina rya Yesu Kristo kandi muzodushingire nawe bihabwe nukuvuga rero we yarosega umugabo yamurungikiye ibuye risa n'iryanditswe ko ibiri mu gihugu arimo bundi umuntu ubwiwe n'igihugu ibyo nibiri mu mutima wiwe kubarungikira ibuye ukarishira imbere y'inzu no kutitaho icyo yakubwiye kutaha agaciro icyo yakubwiye mugabo mu nyuma ngo mvorishira mu nzu ni kugirane kugenda wisubira ko wicuza wigira inama ugirane wiyegereza wisumeta kandi iyo ubwo n'ubuzima bw'umukristo wari we wese wisanga rero warishize mu nzu kandi wabanje kuvuga uti yewe nagize amakosa reka ndarishire mu nzu ndaginjiza nabona ndariraba ngahimbagwa kurira bugahimbagwa niki kintu turaba tugahimbagwa ni kintu kiza gihuye n'icyo umutima wacu ushaka kandi buriya nagamba bwire kwicaha naho kibyaza umusaruro ntukiraba ngo himbagwa ibintu wijura biraba ukibuka uti mugiti imfubyi kibuka mbese yo ntago y'ubururunu kibuka mbega mwenego ikintu urabuga himbagwa ni kintu en providence divine ni kintu kiba cyavuye mu bugombe bw'Imana
niyo mpamvu umwana uko ari kose uko ameze kose n'aba afite ubumuga bandi bavuga ati cekena kuri kwa Mungu niyo cyafu ngitoyo ukavuga kare wabyaye inzoka yaravuze ngo mukubite buke ngo ncamvuye. Nukuvuga rero bisigura ko hari utuntu tumwe umwaka ugiye umugabo n'umugore baganira ahubwo ati yamara bimeze uko ukumva ushiramwe amakenga ukumvugirane kumvugira iki mugabo kumbe yakivuze mu butware bw'Imana mutwe bw'ubushobozi. Buriya hari ibintu tutitaho bagenzi bacu batubwiye cyangwa batugiriye inama ugasanga iyo wabyitaho ukabisengera ko cyangwa ukabikorera ko umurimo w'Imana byari kugira agaciro kuri wo kandi bikanyarutsa umugisha. Nk'umwaka umugabo akubwiye ati burya wizere vuba bwangu ndabatwara kavuga ati okay naho ntogenda uzoza udusugumira ikaje bishobora kwica viza yawe. Ariko iryo jambo rivuye mu kanwa k'umutwara mutwe w'urugo wabwiriza gucurizana uti wawe Mana wari muteretsemo reka nanjye ndariterure ndarikorere kumugisha mere uyu munsi umwanya viza itaraboneka kuko viza niboneka tukajya mu muryango twese ubutunzi buziyongera ubwanje nzokorera amafaranga y'agaciro sibyo nawe akora amafaranga y'agaciro nimba yakora rumwe tukarya tukahaga bizo ibindi bintu. None iryo jambo washize mu kanwa k'umugabo wanje ndaje mbabwire ndazi ko mukunda kunyita injyage umugabo ni wonyene uzi ko nijyage Imana yabibona ko ntari injyage ndi kwigisha ibyaha ati rero Mana rya jambo watereka mu mugabo wanje ndariteruye nanje ndarizanye mu ngoro hawe watutangura rero ukagirane ukarikorera ko mugisha twatwigoro chaka imwe muri 10 icyo umugabo yakubwiye wagiteretse imbere y'inzu ndi mu rugo rwawe umusuma wakora gutora gusumba indani mu nzu imbere y'inzu no kuvuga iki ni nkuko impinduka yabaye umugabo wawe yarose viza impinduka yabaye ku rugo rwawe umurarya mugahaga muragirane baziko muri hanze yagize we ntiwigeze uyizana mu bwami bw'Imana ntiwigeze uyizana mu bwami bw'Imana waricecekeye ni kwa kundi Mana nzogushimira Mana ngirira iki Mana ngiriye amajambo iyumvire umugabo muri kumwe mugi ubusa cyangwa mugererenga dukeyi niwatanga kimwe muri 10 umugabo agiye hanze n'ubundi aragusumirwa agenda ukaharya n'ubundi Imana niyo kimwe muri 10 naragiye mwabagore mugomba kugira umugisha abagabanye bari hanze namwe mwabagabo ni buri mu Kristo ajya amafaranga aza yajya buturubibe kuko ashobora kuva mu Burundi afise umuvumo w'igisokura akawukomezanya yo hariya uzogende wewe nyene ubyumva kuko nasanze ari ikindi kintu gikuza abubakanye mushobora gukubitana mugakubitana mwamara kujanze kuko ibyo navyo ndavyiziko umwaka agenda mugatandukana kumva umenga arakantu wokora mukazosubirana kumva umenga arakantu wokora bikazogenda neza n'abari abo bakubitanye mwebwe namwe mutaba mwarakubitaye mwaragize n'abari icyo wokora umutima we ntuzohinduke gusumba kubyikenga kamafaranga n'ikindi kintu nuvuga rero mwamukwiye gufata bakibarungikira amafaranga nayo umwana wawe genda nimba kurungikiye $100 ibumba amajana y'amarundi sibyo ibumba amajana 7 genda 70 ntubike ubwira Imana uti Mana ntizikabize $100 gusa akorera amafaranga y'agaciro wamuteye iteka umuvumo wose wo muherekeza bigatuma yibwa ni nayo nama nagiriye uherutse yambwiye ati kuvana ngiye hanze n'abaye mu professionnel mu gihugu canje c'amavukiro ngiriki mavura ngenda mu mahanga kwisumamwe ati nta na rimwe nkora amafaranga ngana no miliyoni w'amarundi ngo ndayarara bafuma bayibira mu telefone ngani ngo n'umuvumo kuriko isuzuma cyaho ugendana cyangwa urabigisokuru cyaho ni acarambwira ko afise icyaha cyo afise umuka w'ubutinganyi akagira n'umwuka donc kurongora uw'igitsina kimeze nk'icyo aho umugabo urumva kurongora abana b'abahungu abwiye ko afise n'umwuka wo kwisambanya ndabwiye nta muvumo muri omatanye ahubwo vuba bwango reka gushishitira umubiri wawe kuminduru ubwira Imana uti yobo ubwira Imana utangura isabe ikigongwe gukura kwico cyo kandi uzodushingira ntaye no kuvuga nawe ku mutima we yararusha bisiguriki sinakera nino mwiye bisiguriki rero genda uko kuntu yakurungikiye ibuye ngo ryanditse ku ibyandiko bya hariya ni nk'amakuru y'ubudahangagwa yo mu kindi gihugu mugabo ayo makuru wayakiriye hanze kuyakira hanze n'uyashire mu nzu Imana yabongo niyo nzu mwo nyubakira
nikibwira Dawudi ngo Dawudi yibwirije kubakira inzu ngo sinogema mu nziri mwe yubakije ibiti by'imyelayo ngo naho ngo uryama imati niyenzo wonyubakira Dawudi ngo ko nibera mu mutima kuvuga inzu yima turi ingoro za mutima mwerana kurizana mu mutima no kuvuga utuwiteka waduteye iteka kugira ngo nibindi byose bizogendeke neza ubutunzi bwinjiye ku bw'agaciro watweretse ukaduhiyiviza reka mwe ndabugarukana mu nyonga ho mukaba rero bachi murayendera ngo ndasagura ngo ndagemura ku bitaro ngo ndabene wacu nukuri kw'Imana ndabarahiye kimwe muri 10 n'umwihariko mugenzi wawe nureka kumufasha nawe ntazagufasha nutamwerekeza guhamba nawe ntazoguharekeza guhamba nutamugaburira nutamwambika nutamamagara ngo mukurira agacupa mugabe Imana nayo vipi good wagumije hanze uko kwisubirako ntako nzi kumbere n'utwigoro tanguye kugira no kuvuga tereka bya bintu byatebye reka mbaza Imana imfashe yaviza yatebye yagize ni kwa kubona kumenga ugiye gwere wacha ugize ntanguye kugirana reka rero ndanakubwire ni genda uhigira umuhiga Imana kuko ntiyagire numwe azokuyana ngo ariko arahiga umuhiga Imana nibyo yagukoreye ushobora kuzobigutakaza anytime cyane ukazobibamwe mugani uzogira umunezero w'ubutunzi bwishimye kuri iyi si ugica 10 cy'umukama ndabarahiye mwige guharanira umugisha Imana yagenye mwige guharanira umugisha Imana yagenye ugica 10 cy'umukama ntuzokwigere wibaza ko ushaka guhiga umuhigo ko wumvikwe no gusa Imana kuko ihimvura babi nabeze ushaka kugira ibi kubera gukora kuruha kwawe ngabo urumva hari ubutunzi bwa utakaza kuri iyi si ntibyo kubuza kuja mu ijuru please mu byumbe ntibyo kubuza kuja mu ijuru none rero genda uhigira umuhiga Imana tiburya nigaruye nsange narakujyajyanije none rero ngiye kutakujyajyanye nawe nkura kwibyoye ucura ngene Imana ikugirira kandi naho nyene uzoguma ubikora naho uzogenda iyo nayihejeje yari ndodo undi mugize aravuga ngo jewe mfise umutwaro mfise inyatsi naho noronka amahera menshi aheruko nta kindi kibateza inyatsi mujyajyanije Imana bavuga ngo mwabwirwa ngo mumera niki muhera ni Imana hari imyenda itaririka warari imyenda ivumuna vuga ati nshyize mu ntoki zawe muza abantu twahize abaduha tukabura n'umushahara wanje nico gituma nawe gukeanira inyatsi nta kindi kikuraho ni kugira ibitekerezo bizima ukaho mu buzima butunganije ukareka kuzugura ubuntu budakenewe uhera ngo abashitsi uzobaguza shitarisha no guca ku bashitsi ukamana abashitsi kugira ngo muri utanga amara menshi ukoresha ibintu bitagize ugatunga ibintu bitunganye hamakana ugatunganira Imana ubwa mbere ni mwige kimbi 70 birose amajana ndwisayo ibihumbi bisibye wawe amarijano yarose ifaranga sigiye wawe igihumbi kirose ijana sijyawe kandi vuga uti ko narose reka ndonke no mu mwuka ajya amajambo tubipfuriza mu kubahezagira ijya migisha meza ntimuzokwigire mwinegereje no mukana gatoya bijya bikuza wowe indani bikagugira ikidahangagwa bigatuma shetani gutinya itaronka ikibanza iba muri wewe ikaguma uruzererezi wowe kandi wazererera ugatera wonda wiherera ko ubunani iri mu ruzererezi bijya ajya amajambo afite ububasha kubera ashingiye kuri Bibiliya ashingiye ku itegeko ry'umukama Uri mugisha avuga ngo mwaramutse indoto komera Kristo ni muzima amahoro cyane mwana wa rudasumbwa muri aka gatondo ndose turi kumwe n'umutware wanje turiko tujya ahantu nawe yari kuri telefone ariko avugana n'umugenzi wiwe ari hanze ariko mbona amasaha aragiye kandi atarafungura ntangura kurondera aho twofungura hafi nabonye restaurant imwe yanditse mu cyarabu ndavuga nitwoja kurya mu amizirima duca turabandanya tuza tubona dushitse kwa Anita none ni mwizire tubona dushitse kwa Anita ariko harabashitse benshi aba mama aba papa n'abana bigere komera Kristo ni muzima zakomera indoto zanyu zirakomeye gose kandi naje simbikekereza aba papa aba mama n'abana turaramutsa bake muri abo ku meza hari huzuye ubwoko bwinshi bw'indya mbona umwe wese yiha abasahani batereraho ntangura kwibaza ni mbega ndinde kubaza Anita ko nogaburira umugabo nawe nca mbona ari hirya ryacu amaja muri baraza wamaze kwambara ekute arancitse ntangura kwibaza ni mbega ndinde kubaza Anita ko nogaburira umugabo nawe nca mbona nta kaburungu mugani baza ko ari kuba nk'agakwabu cyangwa kaburungu kandi ibi birateje sasi ijambo ndabatera inkuru
ngo nawe nca mbona ari hirya yacu amaja muri baraza ngira ni wa mugabo wiwe wamaze kwambara ekutere iruhande rwawe hari abariko bavuza kitare abenshi bari abakobwa bambaye amakanzu nkajya nyene y'abakoriste bavuza neza byakomeye tukaza turasubiramwo ibyo baririmba umugabo akambaza ati none ko tutaramukije Anita canabwira ni agira avuge ijambo ry'Imana turaramukanya niyaheza ntingurya yambaye ikanzu yera n'ama ekutere muradisharije yamaze kuba mu bwiza bw'Imana kuko ekutere ziha wewe nawe ugaha abandi umuntu afise ama ekutere wowe ibyo umubwira bisaba izindi mbaraga aba yumva ibiri muri ekutere ziwe mugabo wowe bashobora kukubwira kandi akubwira n'izindi mbaraga uvuga ekutere mwisi y'umukubonye ngo nabonye nk'uvuze ngo ariko twigisha wambaye ekutere ni kuvuga ko hari amavuta hari ubwiza bw'Imana ntabwo twari ishushani twari hende bapinze ishakishishani kandi abakristo nkazamutahaza bivanze ngo ekutere njanja koza isahani zibiri ntangura kumugaburira ibintu byari bivanze wamenga ni potage bataseye ndibaza niko shonje aze kuba ko yashonje aze kubanza ibi byoroshe nk'ibimuha nza mbona abijyana apeti ahitana udufiriti twari ku isahani twegeranya araturya nkiraba ibindi ndamuserva umugabo yari hafi yanje namenye aca ambwira ngo muhe n'ubwishaza ngira ndamuhe nca ndikangura ndiko ndirimba ngo kunda ndaku ngenda gashire ngo kunda ndakubwire mukama kuna ndakubwire mukama kuna ndakubwire mukama kuna ndakubwire mukama ko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga kuna ndakubwire mukama ko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga kuna ndakubwire mukama ndeke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mbyeyi yanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ngo kandi umutware wanje keshi yamarota ariko ararya kandi ari ibibi mu ndoto nari namubwiye aze arasambuza izo ndoto mbi ejo bundiho yarose ari umukusine ariko amwereka umuti w'ibyatsi awumuha ngo awugere icyo sikibi oya unaho worota anitarika kwereka umuti w'ibyatsi ngurye ni ukuvuga bari karakwereka ati cyagenywe niki Gesiko samereye kuri aka kantu no nk'uburose runaka mama wawe ahubwo ikibintu kurota ariko avugutira umuti awukuramitsa mugabo akubwira ngo ngurye ni nkuko abwira ati wewe gira iki ubohoke iki Imana yavuze niki iki Imana kuko ibyatsi n'ubudahangagwa ahubwo n'ubuhanuzi bwahitse mu kigabane cya mbere ibyatsi n'ubudahangagwa ibyatsi n'icyaremwe ni karemano
byo sikosa hama kandi kurota ari kararya abirota gute kuko nk'ubu ndaguye nk'akarorero nk'ubu wowe urabona ko warose umuserva ukamugaburira akaryana n'udufiriti ariko wamugabuririye byagenze gute gusa yarose nk'ubu ariko arya inyama akabona wenyine ubwiwe akabyirotera sibyo ubwiwe akabyirotera kuko nakurota uri kugaburira umuntu warota uri kumugaburira umuntu ugasanga hari icyo wabanje kumenya kuri we umva basi ndabatandukaniriza indoto sibyo ubundi mwene Siraka yaravuze ngo ikigugu cizera indoto kubera iki indoto yakira uko nyene ukayigira uko nk'ubu uye urose ugatora hariho nk'umudamu yigeze kurota ngo ariko afata umukeke n'indagara ku mutoto umenga n'uburobe akagaburira abana be akabagaburira indoto namurotere ko ari iki ni umuhesha w'umugisha mu rugo rwe ku buryo ubwoko bwiye abana bamukomoka ko bazotabaga bagatandukana n'igisoko ariho umutima w'indoto raba nkuru rugendo wagize n'umugabo wawe ari ku telefone ahubwo ni wewe nigiye cy'impinduka ku mugabo wawe nigiye cyo gutandukana n'igisoko ku mugabo wawe wengo mwategura kugenda ahantu sindine gusubamo kuyisoma wegera ari kuri telefone indabe ko gwara urubanza mwari ko mujyana bisanzwe voilà kuvuga mwari muri gahunda wewe yarari kuri telefone kuba kuri telefone always ni kuba mu mpinduka uko telefone izikubwira ikintu gishasha n'amakuru ni kuba mu mpinduka wewe ni wo wagiriye iki imu umugabo wa sera y'amasaha kwa shonje mubona restaurant uravuga uti restaurant si ukuribwamo nukuvuga sijya bamizima si toja gufungura nukuvuga umugore ni umutima w'urugo ku buryo bwuko nukuvuga umugabo waba umuryango wiwe umwifuriza ineza umwifuriza impinduka yaba umugore umutima w'urugo rwiwe umwifuriza impinduka n'umugabo ari hagati na hagati akikijwe n'ubutabazi bw'Imana kubwo umuryango kubw'amaraso yiwe kuko amaraso mu wavuka naratereraye n'amaraso mu wabakanyeho nijana kwijana nisenga ni 50-50 50-50 Nuwara rizo mu wamugiriye mukagira urugendo wewe ubwiwa n'umukozi w'Imana n'umugisha w'ijambo ry'Imana yamubonye niyigaza agira umuntu wangorekana rene ahubwo ni wewe uragenda uroza isahani urabitegura nubwo nigira cy'imemburo ku buzima bwiwe ibi bintu biratandukana uko ubona ngo nyoko wawe ngo arikara kugabura ngo iki ukona ugaburiro n'umugore iyi ndoto zukurya keje ngo ndiko ngibinyama ngo ndiko ngira nibyo bintu birimo ubugingo birimo amaraso birimo kuba akerewe ikindi kintu ngo nariko ngibiraye ngo nariko ngira nogirane ni kwakira ubukomezi bwawo bwakiriye ngo nari mu mongo narigizera ibi bintu muze mu bitandukanye nabwo indota rimwe indoto ni nziza nigihe cy'ubutabazi ku mugabo wawe wegera ubwe warakwibariza ngo anita ko tutamura mu kitseka mbanze ndeke kandi hakozwe ubufindo mu mutima wawe kandi ubwo bufindo bwose bwari mu guca bugufi mbese anita mbanze kumubaza ngaburira umugabo reka mbanze ndamuha udupotage ni nkuko wowe utanguye kwigisha umugabo wawe ni nkuko wowe utanguye guhanura umugabo wawe ni nkuko wowe utanguye kumuzana bukebuke mushinga nahe n'ubundi butunzi twaraburondeye ntitwabutunze ndakwinginze umbabarire nzo kwisonzesha rya bitenge byiza horungurira ya masoriti twatunyama ariko ndagutakambiye inkundire mu mutware wanje tuzore twitangira ica 10 tugiye umukama turabe tumugerageze nkuko yabyivugiye mugabo ntabyumve mutware wanje twigira agashapere ngaha aye bukebuke ntabyumve ugakomeza ukamugora ugaca bugufi hari bya 10 hari amashikanwa azotangwa kubera hari icyo wisonzesheje ukabwira umugabo kerekana guca bugufi mugabo avuga ati nkubiswe n'inkoni guca bugufi ku mugore wanje abandi bagore bakeneye guhera mu kabare kumurenzo kamenyereze cyo ntarakajemo avuga ati imubwire uti mutware wanje hakuko mubikora winyegaje uzumubwira tibuke rero je Onumenge ibintu by'uguma nguri bihuzu nambara na anniversaire y'abana reka tugerageze Imana ntituzomara mara abavyeyi bo bararuha barabyaye abana bakaba bamoge bakaba uga emwe gabayo nakumva ugambera ko bugiku nukwingingira umugabo wawe ubutabazi ubucunguzi canke uguhura n'igisokuru gishasha gikomotse mu bwame bw'ijoro ngo hama ngo hari abantu benshi muramutsa bakeyi bahari mu nyuma kandi umva ko bamusaba ibyo bintu byoroshe ibigumye ubona wawe muhaye ngo biki ngo aratora dufiriti ubundi ifiriti niki nibyukumya sibyo Dawidi yaravuze ngo ngwiki ngo mu rudigiri niho wankuwe ngo mu rudigiri gwishi waramugurukije uravaye uyu dufiriti nutwukumya mwisimuka ifiriti bivuga ni nkukumiminura
kubiminura kandi hano ifiriti zitetswe mu buryo budasanzwe nuva ifiriti n'ikindi burya nta kintu na kimwe kidabizi icyo gisigura mu isi y'umwuga nura turi kurya ifiriti undi akarota ariko arya inyama ibyo bintu ntibisa kandi nura turi kurya inyama zitetse undi akarota ariko arya brochette ibyo ntibisa kuko brochette kiba ari ikintu wowe nyine ufite mu ruhare mu bw'inyama zishobora kuba intege nke cy'amavumo cyangwa igisokoro ibintu byo gukoresha ikintu umubiri urabaho wagikoreye nuko byagenze nk'uru rugendo mwagize Imana iravuga ngo muzorya muhaga ibyo mu buraza buriri benshi bavuga mugani baza ko bataza buriri kuko burya abantu benshi nibasoma Bibiliya ubwuzure bwa kera ryo mu bwuzure bwa kera riri kwa Elisa mu bami ba kabiri mu kigabane cya 4 riri kwa Elisa mugiye yagwiza imikate ngo yari umuntu yazanye ishikano ngo ari umuntu yazanye ishikano ngo maze iryo shikanwa ngo Elisa araryakira abwira ati tora rero abantu mu bagabure uko barashonje baravuga ati yamarira ishikanwa ni ibi bintu nibyo kwira Elisa ngo yapfuye ngo Imana yavuze ngo muzojya muhage kandi musigaze baca barajya barahaga kandi barasigaza Elisa bakwijije imikate buriya rero Elisa yagwijije sero y'ikintu uwo muntu azanye ndamuri ko mubwira ko icyo uwo muntu yazanye hari umukozi w'Imana ko cyagwiriye nawe wagasigara ubusa Imana sindyarya iyo ni impinduka mu rugo rwawe uko n'ubudangagwa mu rugo rwawe uko kuza mugasanga undi mu ekutere ukavuga ngo ntako tutamura mukije ni nko kuba convict ko umugabo wawe kaba convict kabisa nanje bigiye gwenduko musamburize rero izo ndoto zuko ararya hama mugabo kandi urabe arya gute uraja kunganirira unyandikire nk'imi muze yarose hama ndayikorotore nakugire n'inama ariko ukomereza aho nyene n'ikimenyetso cyo ko ari ubutabazi ku buzima bw'umugabo wawe kandi hariho n'ubudahangagwa n'ubumwe burenze kandi ubwo bumwe urumva ko burimo niki n'umuryango wiwe si kashi musaza w'umuntu amurotera yongo amwereka ibyatsi ngo ni wani nukumubwira ati gira kubigenza uku shaka kumuha amakuru ati burya mama ati burya data ibyo bintu nyina wa Bartisheza yigeze kumubwira muri Daniel kigwana umenga 9 ayo mubwiye Bartisheza arose amakuru mugabo yariza yankanye n'Imana 9:3 iwe yaza yankanye n'Imana hari hagize yuko ahwera hari hageze kawera none rero mukomereza aho nyene Imana ibaho umugisha Imana ibaho umunezero uvuga ngo reka nabivuge ko ngukunda cyane ntabwo ibyo bintu byoza mu ndoto irimbi ibyo kunda iyo ni indoto nziza gose ndiko ndabigyo jambo sindabwira atari nibaza ko ari Anichenda ibikoko bino mwana w'umuntu Nebukadineza Daniel yereka mfizi z'intamba nguvuga rero sindabona neza Daniel yereka imfizi z'intamba ariko sinagenda ntabonye n'ibyo gukunda kirimo Imana n'ahantu mukigabane cya 5 rero nyina wa Bartisheza ni muri Daniel 5 murabisoma uko ni birebire yaramubwiye ati ku ngendo ya songo hari umungu witwa Daniel munyisirayeli niwe yishura ibyo bintu sibyo nukuvuga ikire ara abantu batugira inama mugakwera ubugome bwacu tubumarana igihe ningakuja ko umuntu yogora malaria ukareka kumuvuza ubundi yakureka kumuvuza umuntu arura mu kanwa agashoka kagira ndipfu mugendo kagura kinini ukamuha kuko nikimwica mugabo cici wo mugera wari kumwica hamukabona kuja kondera amafaranga uja kumugisha amagizana nukuri vomye kuko hari abantu mwicwa nukutamenya nibibi wanashaka umuganga nibibi mugabo none utari buje kumuvuza arije dukora pour sauver la vie kugira ngo dukingire cyane dutabare ubuzima rero hari abantu rero muca muvunda mukaganira amaraso yaramaze kuma wagera muganga yateba kukwakira ukagwa imbere y'ibiro ngo muganga yatebye kukwakira nawe ubwawe watebye kwivuza cyangwa watebye kuronka ubugu tabara none rero n'igihe cy'ubutabazi
ku mugabo wawe kandi biri mu bumwe n'ubudangarwa. Mushiki w'umugabo yerekanye icyo yokora nawe ushyira mu ngiro, muragenda umugirira impuhwe, urumva ko ari cyo akeneye, urumva ko ari cyo gizere. None ubwo bumwe Imana ibubahe ibubungire, muzohorane umugisha twese, muhorane ibyishimo twese, muhorane ubudahangarwa twese, inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose. Uwo mugisha nawe kuza mugasanga abantu benshi b'abakobwa ariko bavuga za makitare bagize iki, nawe wakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhe gukomera, Imana iduhe kurambana, Imana iduhe kuzura nayo, Imana iturinde kubabara. Turagushimiye cyane Mukama kuri izi ndoto z'abana bawe, turagushimiye kuri izi argument ku bijyanye na Yosefu ko kwitwara kumwe n'abandi bose banditse. Komeza twuzuzemo umutima w'urukundo, umutima w'impuhwe, umutima w'ikigongwe, umutima wo gutanga gusumba guhabwa. Yosefu yatanze imbabazi gusumba guhabwa. Uwo mutima nanjye ndawukwisabiye ubwanjye uzobukoze. Ma gutanga muri byose gusumba guhabwa uzobukoze. Twese abakristo n'abandi babigusabye bibarose kuko twasobanukiye ko ari byo byonyine biduhuza n'ubudahangarwa. Turabiye ku mwami wa kabiri w'Isirayeli we Dawudi musabye wawe, n'umwami wa mbere w'Isirayeli we Sawuli. Sawuli yarakubititse, Sawuli apfa nabi, Sawuli apfana n'umuryango we, hasigara kubwimpuhwe gusa Mefibosheti, na Ishibosheti baramurangiza kubera ko uwo mutima ntawe yari afise kandi wamukwegeye mu kutakumvira. Turinde kutakumvira papa, turinde kukubabaza mwami wacu. Mu izina rya Yesu Kristo duhezagire ubwoko bwawe, tunezereze ubwoko bwawe, duteturire ubwoko bwawe, duha amahoro, duha ibyishimo, duha ibyiringiro, twuzuze urweze. Kandi umutima w'Imana komeza ushyira ubwiza muri twebwe n'ubudahangarwa. Amen, amen, aleluya. Muhezagirwe, mugirirwe neza, murindwe kubabara, mwagukirwe mu byo murimo byose kuri uyu munsi wa gatandatu, umunsi w'amajana 27. Amina, 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 amina. Ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, jewe sinoro muko ndabivuga. Reka mbisesangure, reka nkubwire Mukama, jewe ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, jewe sinoro nk'uko ndabivuga. Kunda nkubwire Mukama Kristo, undeke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Kiza ore Mana yanje, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Papa kunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukiza. Ore mbyeyi yanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Urakoze